umaze kubwiriza indaya hari abihanye, hari abo wasengeye? Barihanye, hari benshi barihanye ndabasengera, gusa sinakomeje kubakurikirana. Byari bisabye kuko bari abantu bakeneye ijambo ry'Imana ariko bakenera n'ubundi bufasha. Kubera ko ubufasha bwanje bwari limite, narababwirije ariko kubera ko ndafite uburyo bwo umvesha kubakurikirana, benshi nyine sinzi nagumye kumenya n'ubuzima bwabo cyane. Kandi bariya hari benshi baza kubera inyungu bakubonaho, kubera kubana nabo bakara bakaza mu z'Imana. Muzukuri sinagumye kubana nabo cyane, ariko benshi bari bihanye. Naho bacokora hari abo wabwirije barihana? Bacokora barihanye ndetse hari abo nahaye na za Bibiliya. Twasanze no kuvuga ngo aho ngaho twari turi hejuru yaho n'ahantu h'imisozi miremire. Narahageze kaza nibuka iwacu muri Kongo, kuko iri buvi rurangiza imisozi yo hejuru uniko nabonaga hameze. Ndetse narahageze hankumbuzi wacu cyane, hankumbuzi wacu kuko naho yarahanyereka imisozi iri hejuru, imisozi nyine mu gitondo uzuka ugasanga hari agaho, habanzagaho. Arambura ngo iriya misozi uhareba, iriya misozi irimo imbogo, irimo inguge, irimo inyamaswa zitandukanye, kandi n'umuzukuri sikure cyane naho ngabatuye. Yarambuye ngo ndetse nka bamwe bakishwe iyo turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikira aho muherereye, mwaba muri hano muri Kenya, mu Rwanda, mu Bugande, muri Kongo, mu Burundi ndetse no ku yindi migabane yose. Turabasuhuje tunabaha kaze hano mu kiganiro cyacu tugiye gukorana n'umukozi w'Imana. Ndizera ko bamwe baramuzi abandi ntibamuzi, ariko araje atwibwire uwo ari we. Ndibwira ko hari abamumenya n'abandi muzokurikira ikiganiro muzomumenya. Agiye kudusangiza byinshi, ni missionary, agenda avuga ubutumwa ahantu hatandukanye, haba mu muhanda, mu nsengero, hehe agenda avuga ubutumwa. Hanyuma muraho missionary? Yego muraho neza. Mumeze mute? Turaho turabazima, turashima umwami Yesu kabisa. Asandi kaze hano ku Itongo TV. Yego murakoze cyane kutwiyegereza. Tugiye kuganira. Mu minsi ishize nabonye amafoto yawe mwifotoza muri kumwe n'abamasayi, mwari mwagiye mwivuga butumwa, mwari mwagiye hehe? Kuko nabonye amafoto ariko nta bindi bisobanuro byinshi byayo nabonye, ariko twagize amahirwe yo kukubona. Tugiye kuganira kugira ngo utubwire gahunda yari yabajanye iriya mu bamasayi. Tunabasaba kutwihanganira, dukoze ikiganiro cacu hari izuba ryinshi, ariko muze kutwihanganira. Rero missionary, karibu kwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye uriwe tugiye kuganira. Yego murakoze cyane munyamakuru. Muzukuri ku mazina nkuko bavuze banita Nkunda Bisimba Espoir cyangwa se missionary nkuko benshi bakunze kubinyita. Nkaba nsengera mu rusengero rwa Mahanayimu. Ndi umugabo wubatse, mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ntuye Nairobi, ahantu bita Kayole Nyamavira cyangwa se Komoroke nkuko bakunze kubivuga. Ngicyo kibazo warumbaje ikibazo cyiza cyane, kuko cyo ni kibazo mborana mu bitekerezo. Niyo ndyamye, niyo ngenda muhanda, nicyo ngenda ntekereza, cyangwa hari ahantu niho ngenda ntekereza. Nguko warumbaje ubushize twagiye mwivuga butumwa ahantu bita Namanga cyangwa Martisa, ni ku mpaka wa Tanzania. Aho Martisa Namanga ni ku mpaka wa Tanzania. Tuje mwivuga butumwa, bwari ubwa mbere tugiyeyo, kuko nyine yari Imana yaduhamagariye. Twaragiye ngo tugereyo, hari abantu bari bagiye banyine tuganira bigeze kugerayo, kandi ubundi tubabwira yuko twifuza kuzajayo. Baratuganirira batubwira ko imiterere yaho. Turagenda tuhashitse, hariho umupasiteri watwakiriye, umupasiteri witwa ngo ni Amos. Yatwakiriye neza, ariko tuhageze twaratunguwe
twasanze ari abantu bakiri hasi cyane mu by'ukuri byambaye gutekereza rya jambo Yesu amaze kuzuka yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo usome mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 18 ibice 48 n'umurongo wa 18 na 19 amaze kuzuka aravuga ngo ndore nahawe imbaraga zose mu isi no mu ijuru. Abwira abantu ngo nimugende namwe abona abigishwa arababwira mugende muhindura abantu kuba abigishwa banje abemera mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwuka wera. Mpageze nsanga numva ngiza gahinda nsanga Nairobi dutuye hari amatorero 100 ariko nsanga ahantu hakeneye ubutumwa nsanga abantu bakiri inyuma cyane haba mu buryo bw'iterambere haba mu buryo bwo kumenya Yesu nasanze bakiri hasi cyane. Abantu twahageze twasanze ari abantu bari hasi cyane. Ni ukuvuga ngo twasanze ubuzima bwabo bwose n'aborozi borora inka borora n'ihene n'intama ariko ibintu bijanye n'agakiza baracyari hasi cyane. Ni ukuvuga ngo n'abake bamaze kwakira agakiza aho ngaho n'abagore n'abana batoya ariko abagabo ntibazumva ntibabizi. Rero twarahageze dusanga ari ahantu bakiri hasi cyane mu buryo hari abantu bakirara ku mpu z'inka kakujya murabizi abantu baturutse za Kongo iwacu hari igihe basubira baje mu biraro bakagenda bikoreye impu. Nabo twasanze umuntu w'umugabo igitangaje arahamwe twinjiye mu kazu bakatwita ngo ni Chemana twasanze ari akanisa. Rero twasanze ahantu twasuye muri urusengero rumwe twasanze bagize amezi 6 basengera munsi y'igiti. No kuvuga ngo umunsi tubagera nibo bari bashinze ibiti bagiye bavuga bagiye kubaka urusengero. Tugenda tugira mu bakristo bamwe bakijijwe batwinjiza mu kwa Chemana urusengero ko bazamwita. Dusanga ararwaye tumubaje icyo yarwaye aratubwira ngo yarwaye amenyo ngo imbogo yigeze kumucumita akubita amenyo hasi. Rero ngo azabanza gakira akagera igihe hahandi imbogo yamucumise nani yashoke yongera kumugaruka dusanga ari cyarwaye. Ikintu cyandangaje nasanze yarose twasanze aryamye ku gatanda k'ibiti gashasheho uruhu rw'inka Chemana y'urusengero. Numva ngiza gahinda kenshi cyane kugera mu mazu yabo biteye ubwoba. N'abantu bakiri inyuma hasi cyane n'abantu bagiciritse cyane habe n'imyambarire yabo habe n'imirire yabo habe n'imico yabo. N'abantu bakigira imigenzo kuramutsa umukobwa munsi gwera ku myaka 18 kumanuka tiwamuramutsa ngo mweze ukuboko. Indamukanyo yabo nk'umukobwa barazaga ukabona runamye guhaye umutwe ukamukora mu mutwe. Icyo ngo ni ikimenyetso kigaragaza kubaha. Zabanje kutujija umukobwa atugeraho umuntu muto wese ukabona aguhaye umutwe ngo umukore mutwe biratujije ariko twageze turayimenyera. No kuvuga ngo umuntu wese ukuboko no umuntu umaze kuba mukuru ariko umuntu wese ukiri muto wese ancitu igisina gore no kuna mahugweza umutwe. Urumva baracyafite imigenzo iri inyuma cyane. Rero muzukuri twasanze ari abantu bakiri hasi cyane nuko twasanze aho hantu hari hameze. Missionary ndumva ibintu bimeze neza. Ese niki cyatumye mujayo mwari muhafite ubutumwa bari babahamagaye mwari muziranye nabo Masayi byagenze gute kugira ngo muhisange? Urakoze cyane munyamakuru. Mu byukuri njewe umuhamagaro wanje nivuga butumwa no kuvuga ngo niyo ntagenda habe no kuba mu makanisa kuba mu itorero imyanya mara ku itorero ndabikora nyine kugira ngo numva ijambo ry'Imana haba hari abakozi b'Imana kugira ngo bambwirize ijambo ribashe kumfasha nige. Ariko nyuma yo kuva mu rusengero imba numva ubuzima bwaje nabujana kaja bwivuga butumwa kandi ivuga butumwa sintora ngo nahandi mbwiriza cyangwa ni hariya. No kuvuga ngo aho ngeze kumva yuko ari ngombwa ko bavuga ijambo ry'Imana ndabikora. Rero niyo ngiyo nari ngize mbaza minsi amakuru abantu bakambwira ko bamasayi bakiri hasi cyane. Hari abantu benshi iyo baracyate guterekera. Rero numvishe numva ari abantu batagakiza umuco w'ijambo ry'Imana utarahagera. Twahagurutse tutabizi gusa ari umugabo twabajije wundi wigeze kuhagera aratubwira ngo ni muje ahantu runaka kuko ahantu hakeneye ubutumwa cyane. Turagenda ngo tugereyo twagiye nta muntu twakira gusa uwo muntu aduha nimero z'umupaseri waho ngaho ni we twashe kutwakira. Rero tugiye gusa kubera umuhamagaro turimo
nta bene wacu bari bariyo twari tuhazi, ariko kubera umuhamagaro turimo twaragiye kugira ngo icyo twamenye, agakiza twakiriye, ijambo ry'Imana twakiriye, kugira ngo tuje gusangiza bene data nabo bakiri mu mwijima, nabo ngo bagaruke bamurikirwe n'ijambo ry'Imana. Nico cyatujanye, titwagiye ari amafaranga tugiye gushakayo, ahubwo nishaka ni umurimo w'Imana, no gukwirakiza umuco wa Kristo twakiriye. Nico cyatujanye, ariko nta muntu twari twazi, ni intego yonyine gusa kwara kugira ngo dukwirakwiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, kuko Yesu yasize abidutegetse. Bakunzi bacu, ndizera ko ikiganiro cacu ugikurikiye araza kugubwa neza. Nawe utarakora subscribe, reka tugukangurire gukora subscribe, kuko ibikorwa byacu ni buri munsi kandi biranoze, biranogeye, buri wese abyisangamo. Jewe kuri microphone ningira umuvugizi Nelson kuko bisanzwe. Missionary, ndumva aho hantu mwisanzeyo, ariko se sindamenya ukuntu mwisanzeyo, hoba hari umuntu wabatungiye agatoki, mwisanzeyo gute? Kuko ndumva na ahantu hakiri inyuma, kandi abaturage baho ntibaramenya agakiza, kuvuga ngo mugendeyo muje kubwiriza abatuye aho hantu, mwabitewe n'iki? Urakoze cyane. Muzukuri titwari tuhazi nko kumbaje ikibazo, titwari tuhazi gusa muri Kajiado tuzi, twagiye tuva gusangura tuje muri Kajiado, kuko Kajiado tuzi ko hari abamwe b'amasayi benshi, kandi amasayi benshi tukamenya yuko batarakiswa. Rero twagiye tutahazi aho tugiye, gusa hari umuntu wadutungiye agatoki, kuko wayivuze batubwiye ngo mugende, nubwo muri giye muri Kajiado ariko mugende ahantu runaka. Numugabo umupaseri wadutungiye agatoki, ndetse aduheza na namba z'umuntu uzatwakira waho ngaho twari tugiye. Nuko niko twisanze, kuko twateze imodoka tutahazi, twagiye n'uwo mupaseri twakirende twari tumuzi, n'ikimenye tugera tuhageze, duhagaze ku muhanda cyangwa se kwibarabara, aza kutwakira yabanje kutuyoberwa. Gusa nyine kubera yuko iyo mugendayo n'abantu bakiri hasi cyane, yabonye dufite imizigo, twari twagiye twitwajije imyenda myinshi, kuko bari batubwiye ngo nitugerayo ngo n'abantu badafite yabe n'imyenda yo kwambara, kuko yabonye ko twari dufite imumburi imizigo myinshi, yahise twibwira, aravuga ngo abo none sibo bakoze b'Imana yaje gutega. Araza aratwegera, nuko twagezeyo, ariko nta muntu twari tuhaze muzukuri. Urakoze cyane. None se nk'abo bantu kubabwira ubutumwa, umwumva ko ari cyo kintu kibafasha, kandi imibereho yabo ikiri hasi, n'imyumvire yabo itarasobanuka mu buryo bakurikira inzira y'agakiza, mwumva icyo bafasha ni ubutumwa, cyangwa hari n'ikindi kintu gishobora kubafasha kugira ngo bazisange mu gakiza, ariko wahereye muri icyo kintu? Urakoze cyane, cyo ni ikibazo cyiza mbabajije, kuko n'ubusanzwe jewe amashuri nize amashuri y'iterambere, nize ibintu za development. None ntaramenye ko nzaja muri umuhamagaro, narinzi ko nzakora mu bintu by'imishinga, narinzi ko nzakora maonishe, kuko ni nayo vision yanje. Okay. Ni nayo vision yanje, narinzi ko nzakora mu bintu by'amaonishe, ibintu by'imishinga. Rero kuva na kera kose abirige nakoraga ama stage, narinzi kubana n'abaturage, narinzi gushakira abaturage ibintu by'imishinga byabavanya ku rwego ruciritse, bikabateza imbere. Rero aho ngaho uretse n'ijambo ry'Imana, bekeneye byinshi, bakeneye inyigisho kubavanya mu buryo. Ikintu cyantangaje nasanze, ndetse nubwo benshi ari abakene, ariko nasanze benshi ari aborozi batari abakene cyane, kuko ureba na benshi bafite ubutuzi bw'inka n'ihene n'intama, ariko ni kimwe. Urasanga wa muntu woroye ari umugabo umwe wacu wari warise umwana we ngo n'inka muzindi, nabo nava ngo n'inka muzindi, n'inka muzindi, kuko nabo benshi bafite inka, ari kugira ngo azagurishe yanka ayikenuzemo, agure kamatora, agure isahani, agure ikiyiko, agure birabindi, n'abantu bakijijwe cyane. Rero biba bisabye inyigisho zikomeye, kubigisha uburyo bwo kwiteza imbere, uburyo bwo kugura imyenda, uburyo bwo kugura inkweto, uburyo bwo kwikenura mu nzu, habe n'amatora. Aho ngaho hafi, uvuye aho ngaho twari turi kuri kaburimbo, ugera aho ngaho twari turi ni milimetero 7, urumva amatero ziraho hafi, ariko ntibigurira amatora, ni bake babifite. Rero uretse gusa ijambo ry'Imana, hasabye n'inyigisho ziterambere, mukabegera, ni ukuvuga ngo habe n'amazi yo kumwa, haraca n'ahantu mu butayu,
bakeneye amazi yo kunywa meza akoreye neza, bakeneye uburyo bagomba guteka amazi, bakeneye ibintu by'iterambere bitandukanye, bakeneye kubaganiriza babavanya muri bwa cya cyaro babarimo, cyangwa se bya mitekerereze yabo ya kera ya primitive, ukabakura aho ngaho ukabereka kuko iterambere ari ryiza, ndetse ukanakangurira benshi habe nabo benshi n'abana batiga, sirito nk'abana b'abakobwa. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa yapfuye kuziruka ikintu gusa mukangurira no gushakwa. Hari n'umwana umwe wenda abantu bakurikiranye ikiganiro cyacu, hari umwana umwe nabonye wize warugeze muri kabiri ka segonderi, ariko nagerageje kumuganiriza akambwira ngo benshi n'ubundi baramvaje ahandi wabo kure bamuhungishije ngo aje gushakwa, ariko uwo mupasiteri aramuhungisha amuzana hiwiwe ngo aradashakwa, akomeza nyine kumujana ku ishuri, ariko abibaye gusa kwara kumushingira. Rero baracyari hasi cyane mu myumvire y'iterambere. None se missionary ikindi gihugu giteye imbere, iyo tureba hano mu mujyi wa Nairobi dutuye, tukareba iyi miturirwa ihari, tukareba uburyo hubatse, tubona igihugu giteye imbere. Ariko se mu buryo hakiriho ibyaro bimeze bene uko nguko, hakiri abaturage bafite ubuzima buteye uko nguko, igihe mwababwiraga ubutumwa, yego, mwumvaga babushaka babwishimiye, babifataga gute? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza umbajije. Nicyo kiranga Afurika, icyo nicyo kiranga Afurika. Ubundi biriya bihugu byateye imbere usanga n'abantu babo mu byaro cyangwa se abantu bo mu village barahubatse, abakire nubwo bakira ariko bagenda kubaka iwabo bakahateza imbere amabarabara, abaturage babo bakagerageza kubazamura. Ariko muri Afurika usanga nka Kenya iri mu mijyi ikomeye ya Afurika, numva ngo ni barubujye wa gatatu, ni barubujye bakangaye ngaho gutya. Ariko naje icyo kibazo mbaje naje nakibaje, narabose ka Kenya tuzi ko ifite imiturirwa, usanga tubaye mu etaje babakakiza abantu bagifite urwego mode de vie hasi gutya. Naje nakibajije, ariko naje conclusion, naje gusanga koko Afurika nubwo itera imbere, ariko urasanga amadomene yose ya development cyangwa inzego zose za development usanga wenda hari urwego rumwe bazamutseho cyane, ariko ugasanga urundi ruracyari hasi. Icyo cyo kizagaragaza ko Afurika nanone ikibiri hasi cyane mu iterambere. Icyo niko conclusion naje gutanga. Naho tubaganiriza, hari bamwe bakiraga kiza, hari bamwe twabwiriyeje bakiraga kiza kabisa, baratura tubakiriza umwami Yesu. Ariko cyane cyane abantu bagoye kwakiriza ubutumwa bwiza n'abagore, abagabo nibo cyane bakikuvuga ngo babwirize, bisabye strategy, bisabye gukoresha imbaraga, ubwenge, kubiyegereza, kuva kuri kimwe nabo, ndetse ukabona ko wabitayeho. Kuko iyo witaye ku muntu, nta muntu wese, umuntu ufite ubwenge, iyo wamwitayeho nawe aguheza umwanya wiwe. Nicyo gisabye guhare hantu kuhatinda, ukabana nabo bakakumenya, ukamenya imiterere yabo, ugasangira nabo ibyo barya, bakabona urumwe nabo. Nicyo gihe babona bakavuga koko uyu muntu atwitayeho, koko uyu muntu ndore atuzana iki niki, koko Imana tubwira irahari. Ni bene ubwo buryo. Birumvikana. Mumaze kubabwira ubutumwa, bamwe barihana, abandi ntibihana. Uwo mukuru w'urusengero wavuze bafite insengero zimeze zite, basengera ahantu hameze gute? Urakoze cyane, baracyari hasi. Twasanze no kuvuga ngo iraho ngaho twari turi hejuru yaho n'ahantu h'imisozi miremire. Narageze kaza nibuka iwacu muri Kongo, kuko iri buvira urangiza imisozi yo hejuru niko nabonaga hameze. Ndetse narahageze hankumbuzi iwacu cyane, hankumbuzi iwacu, kuko naho yaranyereka imisozi iri hejuru, imisozi nyine mu gitondo uzuka ugasanga hari agaho, habanzagaho. Arambwira ngo iriya misozi uhaho reba, iriya misozi irimo imbogo, irimo inguge, irimo inyamaswa zitandukanye, kandi ni muzukuri sikure cyane naho ngabatuye. Yarambwiye ngo ndetse nk'abamwe bakishwe iyo bamaze gukizwa, akazambwira ngo niyo ruguru niyo bazaje gusengera mu misozi. Yambwiye ngo bagira umusiri bazaje kuwa kane, muri wa kane bazaje gusengerayo, bakazamuka muri misozi gusengerayo. Ndetse rahanyereka icyo gihe ayambwira ngo n'abasaza abagabo babo hari ku mazuba menshi, icyo gihe twagizeyo ntamvura yari hari, ngo barengutse hirya yo misozi niyo bajanye nk'amasuhuriro, niyo bazijanye mu biraro, ngo niyo bagiye gushakira ubwatsi. Uruva na ahantu hakigoye cyane. Ariko muzukuri ubwo rusengero yaranyereka igito mvuga iyo misozi, yanyeretse ibiti by'ubwoko, yaratema ibiti by'ubwoko. Arambwira ngo turuzi ibiti nkweretse,
ibiti iyo uzubakishije ugakubita bisumari nta musuko ry'ibi biti kuko ni ibiti z'ubwoko yambwiye n'amazina yayo yayibagaye amazina y'icyo ibyo biti yambwiye yari yaje nyine yakoze agasengero yatagiye kubaka yashinze ibiti aho yambwira ngo no guca mu bakirisitu abari amaze kwemera nyine ngo akakoresha fundraising akareba ko bakubaka ugasengero ndetse hari umukecuru wari ahangaho wari wahaye ikibanza cyo kubakamo ari urasize gusa gishinze uduti n'amasharpante bari bashizeho hejuru bakuteye nyine batarasakara nuko byari bimeze urumva ntibaruzuza bari kubaka wari wakoze ku kantu ko kuvuga ko ngo imbogo yigeze ngo kumwica ngo niba yarikubise hasi akuka amenyo aho ni muri parike ni mu ishyamba risanzwe kuko aho ngaho muri iyo misozi habamo inyamaswa kandi urumva kera bo urumva nubwo hari nka mbere ho bukeya habe no kuziga n'inyamaswa barazicaga nuko nyine leta yaje gushiraho amategeko ariko mbere ngo bararazicaga aje kuziga kujya kwiwacu babikoraga barazigaga imbogo ya mucumise bari bayihize imbira mucumita ikubita hasi amenyo ishinya ihita ibyimba urumva n'abantu bakiri inyuma habe no kwivuza ntivujije rero ngo asanga ukize n'imari imiti yabakoresheje ariko ngo byagenda byagira igihe nani hari imboga ya mucumise bikongera bikamugaruka yashoka ikongera ikamugaruka cyangwa se bwa bucumita y'imbogo ya mucumise none se mishonari ino nzira yo kuvuga ubutumwa yego ndizera ko hari ababuvugira mu nsengero hari ababuvugira mu muhanda hari ababuvuga bagenda nguko mwebwe ni ukubera ko mwahisemo kuza mugenda mutanga ubutumwa ubushize ndetse numvishije ko hari ahandi mwagiye kubwiriza bano bacokora mwebwe ni ukubera ko mwahisemo iyi nzira kandi numva ari nkayo nzira isa n'igoye kuruta izindi ni inzira igoye ariko niyo twese dusabwa gukora ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo hari amasengero twese turi abarimu rero icyo dusabwa ni ukuja kuvuga ubutumwa hanze ni nayo rekomandasiyo Yesu yadusigiye niba tubikora ahubwo abatabikora navuga ngo niba navuga ngo nabyita igisebo ni nkacyo gisebo cyangwa se nibo bataye inshingano ikintu cy'umuntu wese bamaze kubatizwa rero utarabatizwa umaze kugira ubwenge uzi kuvuga ijambo ry'Imana yakagombye kugenda akazana byibura umwe mwibuke Paul ariwe Paulo yari yarahamagawe yari umuyuda ariko byabaye ngombwa ko asiga bene wabo akaja kubwiriza n'abanyamahanga yagiye ahantu hatandukanye yamamaje izina rya Kristo y'igihe hatandukanye kandi kubera Paul izina rya Kristo ryamamaye henshi ku isi rero natwe dusabwe kujana ibivuga butumwa ni ukuvuga ngo ivyo narabisobanukiwe nanje sinari imizi ko wayimbajije ariko kuva Imana impamagaye ndibuka sinza arakantu uvuze icyo kintu ndibuka rimwe turi ahantu igikondo mu Rwanda mu cumba nanigeze mu cumba ngo ninjiremo mbona abantu basenga baramfashe bafata amaguru abandi bandambura amaboko baravuga ngo wewe tubonye uzozerera ku isi wavuga ubutumwa tubonye wajana ubutumwa ku isi yose ndetse bari bahanura kazavuga ngo uzuko twasubira umuntu udasanzwe icyo geje mu Rwanda nari muri ishuguri zo gushaka akazi nari bari shakira akazi namushomera mashakazi nari shatse ngo banyihanure bambwira ngo tubonye akazi runaka ni nacyo cyari cyajanye ariko akombwira ibyo akazi kumva ko barambira ko turabona wajana ubutumwa hirya birantangaza ariko muzukuri sinabyumvaga barabimbwira nkumva bihabanye n'ibyo je bitekereza ariko icyaje kuntangaza igikorwa cyo kuvuga ubutumwa nagitangira ngeze hano muri Kenya mbagize imyaka 7 kigera hano sinamenye ibyo byaje naje gusanga byisangamo ni ukuvuga ngo iyi nicyo gituma iyo ari Imana ivuze ikintu ikakubwira ikintu menya ko cyakintu kizagukurikirana naje gusanga nisanga muri ibintu bivuga butumwa ntatekerezaga ntumvaga nishimiye pe habe namba ariko naje sanga ko ndavuga ubutumwa kuko nacuruzaga ibitenge nagenda kujya ndacuruza ibitenge nabona umuntu akasoma Bibiliya kamwegera kamubwira ijambo ry'Imana kuko ari amagambo nakundaga kuvuga kuganira n'umuntu mpasaza asoma ijambo ry'Imana nakunda kumubwira ngo usome muri Matayo 7:11 baravuga ngo ko muri babi mukaba muzi gweza abana banyu ibyiza data wo mu ijuru tazarushaho kuba musenga ngasura kandi kamusomera igipande kivuga ngo kiri muri Yohana ga 15:7 baravuga ngo musabe ngo nimugwa murije amagambo yanje akaba muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa ngasura nkamubwira igipande kiri muri mu Roma 8:32 havuga ngo
niba itaremanye umwana wayo izabura ite kumuhanana n'ibindi byose. Nababwira uko umuntu mubwiye ibyo bintu bakama yumva akavuga ngo kuhubwura umukozi w'Imana wantumweho. Kubera kuryoherwa naje gusanga nagiye mwivuga batumwe ntabizi. Naje sizamenye ikintu cankuruye. Sanga nabigiyemo nuko nabitangiye. Noneho ivyo gucuruza ibitenguro bireka. Oya sinabirese n'ubu ngubu iyo mbonye okaziyo ndaje kubicuruza. Iyo mbonye okaziyo ndaje kubicuruza kuko habe na Paul yaravuze ngo yari hayandikira abaye nimara aba Philippe sinza abantu yarayandikira yaravuye ngo ngiye naje iwanyu sinababera umutwaro. Nako nageze nize gukoresha naje amaboko kaza mboha amahema kugira ngo ntazababera umutwaro. Rero naje iyo mbonye okaziyo mbonye opportunity ndabicuruza kugira ngo umbone uburyo mbeshaho urugo rwanje nawe naje mbone uburyo ngo nigihe nshaka tike mbone uburyo mbone niyo tike n'ubu ndabikora ariko si cyane kuko muri iminsi ishize nari ku ishuri ariko nigiye mbonye okaziyo ndabikora kabisa. Missionary uzugenda ubwiriza ubutumwa ahantu hagoye niko nari nakubajije nari nkubwiye ko wabwirije za Cokora nigeze numva undi muntu ambwira ko wigeze ngo kuja kubwiriza indaya. Numva ubutumwa bwawe ubwiriza ni ubutumwa burenze ubw'abandi bose mbona. Hari ababubwiriza mu nsengero kuko nabivuze, hari ababubwiriza n'ahandi, ariko wewe ugenda wibaza cyane kuri pwe bene izi ngizi wavuga ko ari pwe zigoye. Ubiterwa n'iki? Nta kindi ni umuhamagaro kandi mu by'ukuri ndibuka nkiri umwana burya Imana izihamagara umuntu niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ribwira Yeremiya ngo naragutoranije ukiri umwana munda ukiri urusoro munda nyoko. Naje nkiri umwana hari kintu nagambiriraga naravuga ngo zanga bikunda mu buzima bwanje Imana nimfasha nkagira ubushobozi. Nkiri umwana byo nahize nkiri umwana muto cyane nzafasha abapfakazi ndetse n'imfubyi. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwanje icyo Imana yampamagare kandi hari igihe ngenda sinkubesha. Hari aho nzagera nabona abantu baragowe, nabona nk'umuntu yabuze icyarya nkabona abantu bajya bagiciriritse kaje gusanga amaso karatonyaga amaso uko sinkubesha. Hari igihe nzagenda nabona umuntu ari mu buzima buciriritse namucaho cyangwa yansaba nahebura kaje kubona ndabona kindanagura amaso zo mu maso kayoberwa kafise ikintu niki ariko nkibuka naje kwisubiza kibuka ikintu navuze nkiri umwana mutoya. Rero ikintu kintera ivyo ngivyo mu byukuri ndabushobozi mfite ariko kubera ko ari ikintu nahise nkiri umwana Imana no kuvuga ngo yumvishije wa mugambi wanje w'ubwana butoya. Rero igituma jara muri Cokora n'abantu bari muri classe yo hati cyane. Rero nkumva no bana nabo kumva no baheze icyo barya, kumva no baheze icyo bambara, kumva no babwira ijambo ry'Imana. Indaya nabo kuko twaganiriye n'ubushe bamwe baje muri Buraya kubera atari kuvuga ngo nirarya abagabo cyane benshi bashanwe n'ubuzima. None naganira nabo numva ikiganiro habambwira kumva binteye agahinda kumva no babwiriza nicyo kibintera. Rero muri ubwo buzima ni ikintu Imana yashizemo nkiri umwana mutoya ntaramenye ko ari umuhamagaro yashizemo nkiri umwana mutoya none nkaja kuyisanga nahageze ariko naje uwo mutwaro ndawugira kandi nawugize kuva nkiri umwana mutoya ntaramenya gutandukana n'iryo n'imoso. Umaze kubwiriza indaya hari abihanye hari abo wasengeye? Barihanye, hari benshi barihanye ndabasengera gusa sinakomeje kubakurikirana byari bisabye kuko bari abantu nkuko wavuze hari ikibazo kimwe yigeze mbaza ngo se ngo abantu gusuretse ijambo ry'Imana hari kindi mwabafashije. Bari abantu babakeneye ijambo ry'Imana ariko bakenera n'ubundi bufasha kubera ko ubufasha bwanje bwari limite. Narababwirije ariko kubera ko ndafite uburyo bwo umvesha kubakurikirana benshi nyine sinzi nagumye kumenya n'ubuzima bwabo cyane kandi bariya hari benshi baza kubera inyungu bakubonaho kubera kubana nabo bakara bakaza mu z'Imana. Mu z'ukuri sinagumye kubana nabo cyane ariko benshi bari bihanye. Naho Bacokora hari abo wabwirije barihana? Bacokora barihanye ndetse harabona haye za Bibiliya, harabona haye za Bibiliya, harabona abahaye za Bibiliya ndetse harimo baje niwaje mu rugo mbayeza imyenda mbayeza n'ibiryo barasurana turanasengana hibo barihanye cyane ndetse urumva ibona ko igeze kwezana za Bibiliya. Oyo uhaye umuntu Bibiliya kujya n'ikintu gikomeye umuhaye no kuvuga ngo ikintu kimufasha kugana mu bwabe bw'Imana. None iyo mutandukanye ntibashobora kubivamo bakabireka kuko hari bamwe ngenda nkurikirana
hari bamwe ngenda nkurikirana ndaguheza urugero tuzi nk'ari amasimba kuri ubona hari amasimba kuriya ndi pasiteri wa benshi yari amasimba abantu bazi hano Nairobi ba Makanga kuriya benshi bangita pasiteri benshi ikintu cyatangaje hari ubwo nza nitambukira hariya nkabona umwaraje arambagaritse wari wabona umuntu gusa kamagutura ikibazo yagize ikibazo ageragira mugenzi wiwe ngaho mwumvira dukemurira iki kibazo kakibakemurira kakibakemurira kubera ko ibo benshi bagenda n'ikibazo bari benshi banaregana uzuko ari benshi nahaye za Bibiliya habe ari bamwe bazigushije aba bakamaza akamabarega akaza kanikubita imbere kanihanaho nukuvuga ngo ari Makanga ari ananje ngo Makanga ari ya masimba bari n'abakristo banje gusa ikintu bwireba bangoyeho nashatse kubazana mu itorero ry'iwacu bamwe bakambwira ngo iwanyu mukoresha ururimi rwanyu rw'ikongo no kugira bavyita ariko benshi nababwiye ngo dukoresha igiswahili muzaze nose iyo mbabwiriza ntimwe ko mbabwiriza mu giswahili ari ukabona nyine baba bashaka kuba hafi ukuba hafi bamwe ngenda baba hafi ko mpaciye mu gitondo iyo mzutse nkabwira se mugeze hari abwe zashaka nabaza ko nabahaye za Bibiliya ngahari mu mbwira ibitabo mwasomye ahantu babafashe bagahita basubira mu bitabo basomye kuva nyine barakomeye barabishishikaye bafite icyo bungutse hari bamwe babona bakamaza kuntega bakambwira bakamaza kumbwira ngo twagize impaka muri iri jambo runaka wari dusobanurira kari basobanurira ukumva kuko bafite gukurikirana ari byo babakora donc iyo umaze kubabwirizwa bagakizwa wowe muri wowe uzumva gute nicyo kintu kinezeza kurusha ibindi byose byo kwisi no kuvuga ngo niba hari ikintu kinezeza mu buzima bwanje niba hari ikintu nishimira niyo mbwirije umuntu kuko icyo kintu kiramfasha kuruta ibindi bintu byose byo kwisi singiye kubesha mu bintu maze kunishimisha muri bikeya icyo nacyo kirimo iyo mbonye umuntu ndigishije cyangwa se ndabwirije akabona umuntu arihanye ngira ibyishimo bitaraboneka ugira ibyishimo kubera ko wababwirijwe bagakizwa none se iyo bamwe muri bo wabwirije bakagwa bagasubiraho bari cyangwa se iyo ubonye n'undi mukristo wenda araguye wewe nk'umuvuga butumwa bwiza uzubyumva gute mu by'ukuri urabona iyi nzira kuja mu ijuru reka nguheze urugero cyangwa se rwumvikana urabona iyo ugenda mu nzira ugenda n'ibirenge hari igihe unyerera ukikubita hasi ariko iyo wikubise hasi ntibivuze ngo ugume urambarare hasi urabyuka ukihungura ugakomeza urugendo rwawe rero iyo mbonye wa mukristo waguye cyangwa muri bariya baguye icyo nkora ni ukubegera nkaja kubakebura nkababwira ngo nubwo mwaguye nubwo mwayivuyemo nimwongere musubire mu nzira Imana yacu ni nyembabazi hari abantu benshi babona umuntu yaguye bakaba bamuvaho ariko iyo umuntu yaguye mwegere mwereke kuko ari bisanzwe kuko turi mu rugamba umwanzi atabaryamye abashaka ko yaduteshura inzira y'agakiza twatangije ndamwegera nkamwereka ubugwaneza kamwereka urukundo kamubwira ko umwami wiwe amukunda ndasura kamubwira ngo dukomeze inzira urugendo ruracyari rurerure kamushigikira kamwereka mweza courage simureka uwo mbashe kubona twegeranye rwose ndongera kasire nkongera nkamukebura akazuka nuko niko mbigenza ntabwo ncika intege kuko ucitse intege niga wakundi ko umwungeri w'inka urabona umwungeri w'inka aba afite inka zimwe z'inkwakuzi zizi kwihuta cyane hakaba n'izindi zivangwe nukuvuga ngo agendeye kuri za zindi zihuta cyane cyangwa umwarimu w'ishuri urabona umwarimu w'ishuri aba afite abanafuzi b'abahanga akagira n'abandi babaswa nukuvuga ngo ndiyo kwibanda kuri barya babahanga gusa akagenda agasura inyuma akagenda ashaka uburyo azamura n'abajya babaswa kugira ngo nabo bagere ku rugero rwiza rushimishije nako muri inzira y'agakiza niyo ubona umwe yitambitse avuye mu nzira y'agakiza uramwegera ukamubwira ngo ukamwereka urukundo rw'Imana ukamwereka kuko Imana imukunda ukamwereka kuko abavyeyi bamubyara ku mubiri bamwibagirwa ariko Imana iyo n'igihe asinzira mu bitotsi ibasha kumwibuka n'igihe afite inzara ibasha kugaburira igihe ari arwaye ibasha kumukiza wagenda umwereka amagambo amubyutsa amukomeza ni muri ubwo buryo genda dukorana nabo ukoze kuri icyo kintu kinyibutsa mu minsi ishize hari akavideo nabonye gaca kuri social media kavuga ko mu rusengero iyo umupagani yinjiye mu rusengero bashaka bamwicaza inyuma aho kugira ngo bamufate bamwicaza imbere kuko niwe uba ukeneye ubutumwa cyane abapasiteri baza akaba ari bo bicaza wenda bakaba bosohora n'abandi barimo bose abapasiteri babaye benshi kugira ngo babone aho bicara icyo kintu cyo ukivuga iki missionary
urakoze cyane. Uwo ni umuco w'abanyedini, uwo ni umuco w'abanyedini. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana imbere y'Imana bose bararesha, imbere bose bararesha, ariko uwo ni umuco w'abanyedini bagenda bakomora kuri za politiki zitandukanye cyangwa kuri abantu bashingira ku maklasi sociale. Ariko umuntu wese mu nzu y'Imana araresha n'undi, yaba umushumba ndetse bariya bitwita ngo ni ba pasiteri, abashumba. Ubundi umushumba w'inka ibyo byose nawe uzi amashumba b'inka baba bameze, ubona uburyo bambaye. Ubundi iyo bakwise umushumba uba wabaye umugaragu wa bose. Yewe byakakunze ni umushumba niwe wicara inyuma y'abandi, niwe wicara inyuma y'abandi. Ariko twebwe abashumba bamwe kubera ibyubahiro byabo ndetse n'abandi baba baratuje nk'abadiyakoni n'abandi batandukanye, usanga bashaka, naratangaye, hariho ngo usanga ndetse biremeye n'intebe zirezire, ugasanga musanga bashizemo intebe ndende isumba izindi zose, bakavuga ngo rero niyo umushumba ndawundi ushinzwe kuyicaraho. Ivyo sivyo. Niba uri umushumba ica hasi, iba umugaragu, emera uryame ku ruhu, kuko ayo wacu bagazacu umugari kera akavuga ngo ushaka inka ngo aryama nkazo. Niba ushaka kugira ngo wegere intama zawe, wegere umukumbi wawe, basha gusa nabo, sangira nabo icyo ufite, ryama aho baryamye, ibaho batuye, mera nkabo, icaraho bicaye. Ariko wowe wihaye intebe yawe buryo wowe wakabije, kandi nabo baragutinya, baravuga ngo umunyacubahiro. Hari bimwe bakubwira akaba n'ibindi baguhisha, kuko bavuga ngo umunyacubahiro ndaje ko izi ndege zanje nkeya se ndamuhinguka imbere. Biriya nk'icyo kibazo mbaje nava ngo sivyo, hariya no baba barayobye. Umushumba ni umuntu umenya intama ze, ni umuntu umenya umukumbi we, ni umuntu wikonforma kimwe nabo, tiyishira hejuru, ahubwo aca bugufi. Yesu abe na Yesu urugero rwa Yesu. Yesu misi be ya nyuma yaragiye asanga intumwa ziwe atangira kuzoza ibirenge, azoza ibirenge. Petero ashaka kwanga, aravuga ngo tunyoza ibirenge, aravuga ngo ninta koza ibirenge ntazo baduhure nawe, aravuga ngo nimara kunkoga nganyuhahirwa umubiri wose. Kwica bugufi kandi ari wo mwami wari mwisi n'ijuru, yarashatse kutwereka ngo natwe habe na Paulo yaravuze ngo mugere ikirenge mucaje kuko nageze mu cya Kristo. Nuvuga ngo Yesu wenyine yaragandutse aca hasi, aba imbata yo hasi, yemera gupfa n'urupfu rw'agashinyaguro. Rero nima Yesu arapfuye rurarupfu, akemera karya ibitagomba kuribwa, kandi ari umwana w'Imana, natwe tugomba kwiga urugero rwiwe, tugomba kwiga urugero rwa Yesu. Yego. None missionary, reka tuje kugana ku musozo. Buno butumwa mugenda muvuga, nize mbogamizi mugenda muhura nazo, muhura n'ibiki? Imbogamizi zo zirahari. Imbogamizi kuko tuvuga ahantu hagoye, hari aho ugera ugasanga ni mu cyaro nk'aho twagiye, duca amashamba ari mu inzoka, duca amashamba hari izuba ritwika, nk'aho twagiye hari amahwa, hari amwe twadusesera mu biti by'imigenge, hari amahwa aho bishobora kwangiza habe n'umubiri. Ikigira kabiri, kugerayo byasabaga amafaranga, transport nayo iratugora. N'ikindi kigira kabiri, abo tugiye gusura bari abantu baciriritse, kiyo nje kugira ubushobozi, imbara nasize mbaguriye amabati yose ako gasengero bari batangiye kubaka, ariko ku bushobozi bwari bukeya ntivyakunze. Gusa ubushobozi bwanje bwana ari mfite ico gihe, twabashira imyenda, twaje kubaheza imyenda. Habe n'ubu nyine nkubwira, hari abantu nandikiye bambwira ngo mwoka byaramwe, nima mwarabonye ikiganiro twakoze cyangwa se mwarabonye ari amafoto nabohereje, uwagira amafaranga make yayohereza tsibura tukabagurira amabati, zibura abantu tukaja mu mugi aho muri agasantere ko hepfo yiwabo yaho batuye, tukazana za matora, tukazibura nka 30, tukabaheza abantu bari aho ngaho, tukabona n'uburyo tubashikira kugira ngo tubyo tubigisha. Rero imbogamizi ni uburyo bufatiye amafaranga. Izindi mbogamizi ni uburyo bw'ahantu miliye tuba twagiyemo tutaba tumenyereye, ugasanga ari biryo biratugora cyane. Ariko kuba twitanze turemera tukagenda, ariko none usanga byatugoye cyane, bitatworoheye. Ibo ku giti cyabo nta kintu bigeze babasaba? Barabidusaba, ndetse n'umugoroba w'ejo nabonye bampamagara, hari n'abandi undi mupasiteri twahuriranye ngukorera mu misozi ya kure,
hafi ya Kilimanjaro naje Tanzania arambwira ngo akazambwira ngo nturuzi uko hamwageze aha ni mu mujyi ariko arambwira ngo ahi waciho iyo hateye ubwoba no hagera uzagira gahinda n'abantu bagiterekera n'abantu bakiri kure n'abantu bakiri inyuma cyane nimugoroba n'umushampamagara arambwira ngo se iwacu yo muzohaza geke kudusaba badusaba ko tuguma tukazayo tukagerayo kandi bakadusaba n'ubufasha mu byukuri iyo batureba iyo babona nkuriyo twambaye twebana turabakire babona hari urwego tubasumbije rero iyo baba badusaba muri byose ari badusaba inkweto z'abana bene za bodaboda ngo neza bodaboda muzazituzanire baradusaba bagenda dusaba tuntu dutandukanye mu byukuri yego oya urakoze missionary utubwiye ibintu byinshi kandi ndizera ko birubaka abantu ufata umwanya akabitegera ndabizi neza biragira icyo bimufasha ijambo rya nyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cacu wabwira abadukurikiye mbere ndabanza ngushimire ku muhati wawe wanshakishije urambona urumva muzukuri hari ikintu kimwe gikomeye abantu benshi babaza akamara ka media isi yaregeranye benshi barabibona akabibona ari nk'ibintu z'abapagana ariko iyi media igira akamaro urabona ubu mvuga hano abantu bari muri Australia baranumva ubu mvuga hano abantu bari muri Amerika baranumva ubu mvuga hano abantu bari muri Kongo ibuviri wacu baranumva rero media icyo ni ikintu kimwe mbaza gushima Imana kuko media yaje kudufasha kugira ngo abantu begerane abantu batanga ibitekerezo bigeraho bishika rero icyo twavuga turavuga ngo abantu ni mu duhaguruke twamamaza ubutumwa hirya no hino hari abantu benshi no guteranya 2 5 4 7 0 0 20 58 83 niyo namba yanje nkoresha kuri WhatsApp niyo nkoresha no kuri WhatsApp. Reka tugushimire missionary kuba waduhaye umwanya ukaza ukaduha ikiganiro ndizera ko abakenera kureba ibikorwa byawe baraza kugana kuri channel yawe umaze kutubwira cyangwa se bakwandikire kuri iyi nimero n'ubundi bufasha bwose wakenera kumufasha umwandikira kuri iyi nimero cyangwa se ukamwandikira kuri YouTube yiwe muri comment hanyuma n'ubutumwa ugakomeza ukabusangiza n'abandi hirya no hino kugira ngo nabo bugire ico bubafasha. Turagushimiye cyane kuba duhaye umwanya ukaza tugakora ikiganiro. Dushimire n'abafana bacu cyangwa se abakunzi ba Itongo TV aho muherereye hose mwe mufata umwanya mukabana natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Big up cyane turabashimiye ibikorwa byacu n'ibyahagaruka. Uyu munsi ikiganiro kiraha ndabizi ko nivuta nikuvute kirakomeye. Missionary atubwiye ibintu biremereye. Ico nagusaba ni ugukora subscribe we utarakora subscribe wamara kuyikora ugakora like comment na share kugira ngo ibiganiro bikomeze bigere kure kandi muzoba munadushigikiye. Ibiganiro byacu nibyahagaruka ibikorwa byacu ni buri munsi rero ni mutuenjoyininge kuri YouTube yacu kugira ngo tuzatubana umunsi ku wundi. Murakoze naho ubutaha.